Koa ki te hunga ana mata o te kapa nei, ki ōna rangatira o te ina mata. I just want to do my best and represent me and my family in a good way, in a good light, I suppose, and just be a role model for my son now. I tipua ki te kaitākaro nei, a Jahrome Brown ki Putaaruru. Hei tēnei ki wiki kei te hoki mai ia ki tōna whenua, ki te whira hei poumua mō te kapa rangatira. E ki ana, Brown, kei te waihanga tonu tōna hapori i aia, I runga anō. Day for a cousin. How are you? I te whira. Putaruru's a small community and they get behind each other. You know, everyone knows everyone in the small towns like that, and it's all good to have their support, always got their support. And I suppose as well, just for the kids in small communities like that, just like knowing that no matter where you come from, you know, you can put your mind to it and make it wherever you come from. Ehake I te mea mo te whutupooro anake, engari mo te whakapapa ki tōna tūranga waiwai. Great defence, Chiefs. E noho toru ana a te Kapa Rangatira, I runga I te paparārangi o te whakataitai o te Super Rugby Pacific. Kei muri I te kaiarehi o te whakataitai, ara a Hurricanes. I tēnei wiki kei te whakarite rātou mo tā rātou whawhai, kei mua I te aroaro mō tērā kapa e noho whakamutunga ana I te paparārangi, ara a Moana Pasifika. Ki te ata ki te kowai ka hua, kowai ka tohu. Is that all good? Yeah. I know Moana's not sitting up the top there. I think they're down the bottom of the ladder at the moment, but I think we're the only New Zealand team they haven't beaten yet, so I know they're going to come, you know, give it their all, so they always do, and it's going to be a physical game. Hei te hātarei ka tākaro te Kapa Rangatira ki a Moana Pasifika ki Rotorua. Mai o Hapanapa, mā Aukaha. Ko te reo, te taka.